जों कक बर'खौ कक थाय आसुग्रेम एबा वार्ड अर्डार बाहाय कक बर'नि वार्ड अर्डार के तमो पाइथागो बार पुंगो ना पाइथागो बार आसुगो और के तमो बार प्लेस छौ पाइथागो बार कक थाय आसुगिया आमाय कक थाय बाय जों सनाम जाना हिंचौ के सोंनो गइमानो ना बार प्लेस आं माइ चावो चावो के तमो बार नि मार्केट पुंगौ बार तमो के बार के kaisa kok butango mungsa manai khlaima khlaya engma engya abno phunugen nai ke tamo bar nai ne di ang tabuk or sui phunugen do mai chao sungor semono tamo ang mai chao obong ke kaisa sentence ang ke subject mai ke object tamo chao ke bar o chao nai ne di or ang mai simi o tamo kono oro o sentence mungsa suk samung khlaimani phunuk je ko amhai ke o chao jaga se o mai chamani kogno o verb ni samung phunugir mani sumar do ani bagin oro verb place sentence nogui mano verb place ke semono verb place ke paithago bar eba khlai kok thai asu gyawi je kok butang sanam jamani abun no bar place na or bar place ni phunung mari kok borgo khlai kerei khano kaisa kok butang ni mana abun no bar place na bo boro kotor abo kaisa bar place ni phunung ke sungte kaisa 6 number no go conditional sentence na condition mane condition bujhu na ei stening condition means a condition means jora ni kok sajokta na kaisa conditional borok ni samungo kok sapro nukmani no na bo phaike angtini nogo thangnai mane abo condition na bo phaike angtini nogo thangnai ama phaike angtini nogo thanai na tabuk norok buini nogo phano nin dadu no phano haimya maragi tongkha ama maro phaike ang nogo thangsinai yamahai abo ke conditional sentence no tado tamo munai nogo phaike ang ba hati thangsinai means abo conditional ana condition tamo kok salauta nini munai nogo phaike tamo nung onok ni kutulai hati thangsinai abo hai condition tamo kok sagaman abo no conditional sentence negative conditional sentence ni sawara kaisa negative conditional borok ni samungo sapro nukjangmana abno no negative conditional sing taisingo conditional sentence bagna dago totally negative conditional sentence bo phaya ka ang thangya na dago bo phaya ka ang thangya ab totally negative sentence conditional negative sentence bo phaya ka ang thangya bo chaya kang chaya am khai abo conditional sentence abno no negative conditional sentence abno buchi de man naje rawul sire sire no rawul okay this is the prohibitive conditional sentence na prohibitive conditional sentence tam sanadi je kok butang ni bising tei kok samungo busire jago abo tei kok butang no prohibitive conditional sentence abo ta bai cheng chini jago na abo ke prohibitive conditional sentence ke a kok butang sanam puro ta bai cheng thepoi kok butang cheng jamane abo no prohibitive na ta phaidi ta chadi ta thangdi ta thangdi ta beradi ama ke je sagaman abo no tamo prohibitive conditional sentence देखा से चेंग सिदी है दिबा चेंग सिदी यमा के let's start ना चेंग सिदी यमा के जे कॉक सदम आपनो न prohibitive conditional sentence बुझी खनबले अब prohibitive conditional sentence अब के ता बाय चेंग थे पाउने जे कॉक बतंग वाजंग माने आपनो न conditional sentence ता prohibitive conditional sentence simple sentence ना simple के एकदम
एकदम सिम्पल मीन्स बुझिनाले एकदम सुजाता जेको बोतांगो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सिमिनो तंगो आपनो न सिंपल सेंटेंस नाय देनि बो तुई नंगो ना बो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सागदे subject sir, सब्जेक्ट तुईले object mana sir, तुई के ऑब्जेक्ट नंगो के part, multiply, आंले आंले hai, आं subject, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट subject, माइले my चावले part, जों अबागिनो कगरगो बार फाइनल आचुगनि साजोबदो बार फाइनल कगरगो तांगि बार फाइनल आचुगके पाइथागो बार आचुमा बागिता दो पाइथागो बार मोक्ता जुगन फिर इंग्लिश के पाइथागो ताम आचुग बार दाचुग ना सब्जेक्ट दाचुग ना ऑब्जेक्ट दाचुग object, ऑब्जेक्ट ना बंगरको ऑब्जेक्ट आचुग फिर कगरगो बार बर आचुग के पाइथागो yang hai ke sengoro nogo simple conditional sentence simple ke ang maisawo ang tuinenggo na botini berenai omuka subject object bar o subject object bar abuke kok borong ni aborok duini mano phaimano do kok borong ni kok thai asugrem bahai ke kok borong ni kok thai asugrem ka angkoro short ke sikata do subject object bar manan bole kok borong ni kok thai asugrem माने कक थे आसुग्रेम नै कक ब्रो बायदो फियाबा कक ब्रो फाइबे इंग्लिश बाय फाइबानो कक ब्रो नि वर्ड ऑर्डर बाहाय कक ब्रो नि वर्ड ऑर्डर बाहाय के बाहाय नाय साला अमनो वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अमनो नो वर्ड ऑर्डर इन कक ब्रो बाके कक थे आसुग्रेम नंदो कक ब्रो थे आसुग्रेम बाहाय के इंग्लिश बाके वर्ड ऑर्डर तबनदो ककबरनि वर्ड ऑर्डर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बुझि कदा का क्वेश्चन खाइबना ककबरनि वर्ड ऑर्डर बाहाय से बुंदि के ककबरनि वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नायता दो जोंताव थांलाय अल्टरनेटिव कंडीशनल सेंटेंस के अल्टरनेटिव सुतासिं परिखना अल्टरनेटिव के माने कंबाइन माने जेकुनु कनै कक सिंदाव फियाबा और कंडीशन हेफा जागो जे कक बुतांगो काइनि ऑप्शन हुनुगै साजोगो आबतै कक बुतांनो हुना कंडीशनल वातै वाथों वायाथों ना वातै वाथों वायाथों वातै वायबो वायाबो जों हादर थांनाय आबोके कंडीशनल सेंटेंस हापिनो तामा आरो जों आजागातिस थानाय आबोनो हुना अल्टरनेटिव कंडीशनल सेंटेंस ना वातै वाथों वायाथों ना वातै वाथों वाथों वायबो मानो वायाबो मानो हापिनो तामा बरक थांनाय abno no alternative conditional sentence bushima khana bala omong kha sentence ni structure to motamoti paikha do sinaroni mane je naman rong paibe kya ke jotono phungnani to সমক করে দিও আং যে কত কত টপিক আমনো ফ্রুগের বেখেতা যে তেইছে ফ্রুগনানি কে তো নং एग्जाम बेला জ্ঞানা থানি না তা উপস কাঙ্গো क्लास manjak dijas ke pano sing previous question by ke phakya tam ke sine na question the previous question no sing by ke sinam jaka ke tau bus ka question by ke phaiman abno tei sing amono last ngai mano question do manjak di ke tina su jaran tong sinai ke